Bapak Yus lagi kan? Bapak sendiri? Iya, surang. Jangan niu, yang tadi lah keluar, Cek. Aman di sini lumayan. Belum. Orang mungkin. Just and then use the remote to shut it off. So can you fit us all in? We are wearing the royal garments of this palace, this beautiful palace behind us. We've had a great time this afternoon just dressing up in the garments that the people used to wear back in those days. Playing the good role. Yes, playing the role of being, what are we? Princesses. Princesses. We always knew we were princesses, but now we really feel like princesses. That's right. Yes, so it's a lot of fun. Yes. And it's a great place to visit. It is. It's history. Itu kan waktu itu ada saran dari bupati. Bagaimana kalau kita anak ini kayak di Bali, kita bikin penyewaan baju adat. Jadi kan ada kenang-kenangan untuk tamu. Nah, insya Allah sampai sekarang berlanjut. Tiap hari itu rame nggak nih yang sewa ini? Enggak selalu ramai, nggak ada sama sekali. Oh gitu. Biasanya yang sering sewa itu orang-orang dari mana? Orang Malaysia banyak juga, dari daerah Jakarta. Artinya yang luar dari Sumbar. Luar dari Sumbar. Kalau orang Sumbar itu kan jarang, karena dia nanti kalau pesta kan pasti memakai baju adat minang. Ini berapa macam ini semua yang bisa disewa? Ada baju datuk, bundo, kandung, sama pengantennya. Halo deh. Cek foto. Pak, kan lain-lain apa-apa. Ada. Untuk orang